Wernedoç. Bi çîrokek dîsa ez li pêşberî me hevalino. Beriya ku me dest pê nekiriye ji kerema xwe re dîsa me biacîbînin û bişopînin. Spas. Derferlorine hund. Kûçikek hunda bûyî. Robin hat einen Hund. Dibe Robin xwediyê kûçikek e. Der Hund heißt Bello. Navê kûçik Bello ye. Er ist klein, ew biçûk e, bigawn, qaweyî ye und sehr verspielt. Und pir lîstokvan e. Eines Morgens dibe serê sivek e, öffnet Robin die Tür. Robin derî verdike, derî çi zum Garten, derî bexçeyê vedike. Bello läuft schnell. Bello bilezgînî direve, hinaus derve und verschwindet. Und ber çava hinda dibe. Robin sucht überall. Robin li her derê dinêre, im Garten, bexçe, auf der Straße, ser cadê und im Park, li parkê. Er ruft laut, ew diqîre. Bello, wo bist du? Bello, tu li ku derayî? Doch, der Hund kommt nicht zurück. Lebele kûçik venegerî. Robin ist traurig. Robin pir bixemgîn e. Am Nachmittag piştî nîvro klingelt es an der Tür. Derî lê dikeve. Eine ältere Frau, jinikek pîr, steht draußen mit Bello. Dibe jinikek pîr li derve bi Bello re an der Leine bi hefsarê wî girtiye. Gehört diese Hund dir? Ev kûçik ête ye? Fragt sie dipirse. Robin nickt. Robin serê xwe dihejîne, ruft und dibêje ja, das ist Bello. Erê via Bello ye. Vielen Dank. Zor spas. Bello bellt fröhlich und springt in Robins Arme. Bello bi kêfxweşî diewte und xwedavêje hembêza Robin. Robin ist glücklich. Robin pir kêfxweş e, seinen Hund wieder zu haben. Dîsa xwediyê kûçikê xwe ye, ji ber wî pir kêfxweş e. Belê bi xatirê we hevalino, bimînin xêr û xweşî da.